Hello guys, welcome back again to my channel. I have the Imphal or Galera. I have the Imphal gi Lamoy Khonang Hongi residential school da quarantine tawraga leiri ado ai test se tawbre adun hauji isona chanbiduna ai test se negative la ado ai daily dagi Imphal bu yorokpase ai vlog same gan ni tawbane ba ado ai je flight delay oibudagi ai yam pakna namba ngamgidre haibadi flight ta footage amani di ai name ado yam pak di namba ngamaktre ado mayam kamda biri ai se video yam pakna thagat pungamde ka dagi hendoktra bunina ada ado mayam ai daily Imphal lakpedi ai flight maning dagi number footage amani hapcharake the video is in a sigo and the TM detail and as a video thagat taba kuire na as a masi tela hitena amma hapchara ken tawbane ado sidagidi ai yum yawbagadi dum makhata ba vlog adum changna na ani ado mayamna aigi channel asibu support tawbiyu aduga like amadi subscribe tawa kawbiganu other video Makhal winners. This are required to be repeated and await further instruction. Thank you for your cooperation. मणिपुर में आने वाले पर हम सबको अब इनर लाइन पर भी मार्क्स बनाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने के Thank you for watching guys. Ado ai ngasi wendi vlog asin matang asi lo sanjarage ado makata na unakiji makata na video siambang amboy jage ado rosalakpo na ai ki video asibu like tawbiyu amadi ai ki channel asida nauna changdo ko agadi subscribe tawba kawbiganu ado ma'am ngasi wendi kanai na ba thangni sare